It is a BBS. I'm with me. Yeah, it's 60% for the Etoy. Moon, yes. Oh, And say, yes, almost have no me uti and said, be now videos, Nibia. What was I didn't hear? In fact, so no party no be a cow party no them sana. What do you mean to say? If a poor macho, your best room 2028 election, young Anna Yako. They are going to take power. Into your best room, Sanu ya, at them Didier, or ya say, or ya say, no, Debbie. So could never become people near Sema. Oh, call election 2028, and yet young got over my individual. Party now representing. Obi beto abandi ama party no. Yanka se papa ke na Japan na walk election. Na walk as independent candidate. Obeti me win power. Obeko na take it of one PP. MPP no ye track record. Enema bia ye ma na ye fe na Ghana fo nya so mfaso no. Ye begina so dia to abadi ama wo. Nti ye besre adabraka. Ye map asumie mra party no. Ye nya we wa ha camp awodo no. Ye papa ba wo mia nya me anim no kreni. Papa no in fact Kwanya wojina simpios na wokasa. Nyamisra no. Bi mu se wajina ba bia kasa bo no opponent din ana wa wakasa tie na bi. You say sa na wosi ye no. Sa na wosi ye na ye no. Okohuru nwia wie. Na wotsena. Nipa ni nweni a na wa ba be di na tia bonto na obeka bia manfo ntie. Ye besere. Ye ko 2028 election. Ye ko akoje Ghana fo. Afia mena andisi fo de yetum. Na me miaboso me nsia po na ewo me se dia e de bedu boso mfie miensa ne nan de ye bewu adeje na nurse 40 vie akam don sema wo kan no opposition na papa na ni magu ase papa se me ono akama rezane akam do se me ye wo pa as health minister akama rezane won sema wo kan ye enne de wo kwa kofa wo mo makọ retirement woni magu ase ba bia wo bia wo so osiniti ase e woni ngu ase na nya sa nya de bi na yanka dan ho prophet ko fa so me head minister enti say ya na Ghana fo be hu Ghana fo no so aso den ye hu ka kira mo se andi city se waro watale no wa sha tare fofo nipa bi akro no a omu nya de papa bi ama Ghana fo omu mu aya ntie ye no mkoto abada sika ma ansen dwere fo no mu di nurse fo atem nurse fo mu so ye ka kira mo ntie ya kwaje alawa ye koto tiam enu na die ene ye ne ena Kevin Taylor to se mu nyina mu ye tutufo sa tutufo no de mu se ka to mu se no mu konko ye djuma ongo enya de papa nti e besere MPP fo eniema nyina de adanse se ye na ye ba banya so a ye bo ma Ghana fo di ye ye na ye ba ye ni sikani mu to no nti e besere mo ma ye kai humum na ye nko 2028 ne nko de Ghana fo mfiri amene no me da se pa sister ma we de ma me kakra so me brad ye no se yeah I mean me bra me yeah me da say we dey me da say so what me for ba oni bibi ya no bi no ho ya te say nanka aye ya bobọ da ye ba bi nanka me ya tena kurase bi ne me nim say onim nanka dia oh yeah me pa nanka obetumi tietia no so obetumi atena no so obetumi aye ni bibi onya ohwe ba wo de opa akọ ko tia ni dua so na hwe ade sana yeti o me anytime bia obehu mi wo de opa akọ me video mu na hwe what you say anytime bia me video na ma respond to Canada Japan no na obi didi ba o mi atem anytime bia me obete say my video and respond to Canada Japan no na o any supporters didi ba o mi atem na no me video bi de tia me yes video na me mesi me call life ne say Canada Japan be ka kire yen say ba o mi aye Kristo ni enu ntina Ghana for etu abeti ano no na oka no indirect by yen yeti aso say asori da na ogina mu e o kasa no asori for no ebo ye kokko yentie no obu ye be bro so bi kasa asemu ikire wa eden na wo ye ba o mi aso pata say na eden na so ye abra ye nyina enim say 2024 election etu ye so we obi na sabi when we JHS crampo now for election results now what the compare 2020 election now all the 16 regions no the region back up and I appreciate your vote all the 16 regions vote to MPP nya no only northeast region and nya almost 13,000 vote and the kind of previous election now in 2020 no
Greater Accra, you declining your by 35%. Ashanti region by 24. All the regions. In fact, region Canada Japan free mono. Huh? I no catch and say Cremoni ntina ye lusu ye no. One in the constituency now. One on that 24 years no. One nipa what we need that constituency no NDC take it mo. Why you Cremoni or you Muslim? And the obeso chere saying. And it's so big back Sansan way, sir. What the trouble big what the tribalism any religion politics at the Brahma me and Meso Sabi me young any and I say Abiam Yakremoni and I say me Christonino. The catchers and Yano Gray. Meanwhile, some more cano see Yanina Noa or be better party man who's at some more Caniano Gray. And don't you know, and yet be Biana Ye Bejamanako. In fact, Yanino, ye MPP for. Yatna part me matna abi be 30 years ni. O ti ase na Canada Japan ye nyina na ye don na ye penasem because ye nim say o ye party but wa party no. But the contest ebe do so. Na what to make kansam na nipa no so ba o me ntumi respond me ba o me ntumi respond na ka me respond no. Se Canada Japan di ba o me atam na ono so di na bia nka me but ba o me want to na yanso yan pese obeye sa enti yanu ma support no no yan ye sase timi bo papa no ho ban bro yati Ghana how last primaries no Canada Japan be catch yan say obi every presidency abema no $800 million huh sabre no ni akwa IMF your first tranche is buy na $600 million obi ka some way what me call grassroots no obi catch yan say oh, you must have fed your party for a mobile and China. Oh, you penifoni we sikati sesenya at the CBN home. And he said, O mobile and chance and to abamo ma, yanji or musican sanya to abamo. Massa, Wakika Sanson when you know Ghana, I'm a Didier Wura and this MPP, ye grassroots, I'm a creating a party, our party no. And he be Jano. Amana kwaswa ya saade way na ya kase ya unity ntie nyina no na nipa no nkoso tena party no ongu party no yenjano aswe yenjano ane sasana tia dia yenye se abata mienu no mo ba na ba kwa akola na ye ne de na o ka sa mo mfa nche de yenye ne de na ba kwa yenye ne de o ka se mpan ni mu no yenye sa aba sana tia dia ne engu ne nyina yen se ni MPP. Because yatina Canada Japan ho aye ho sama party no baby odi party no kono say ye kase ye da hwe na no thank you to ayekwe de be na si ye nti ofri mu obe create impression say ba omi supporters akọ ni supporter bi sikan enso na sam nte sa ba bia obi na cha omo ni supporters for sika ana ye omo ku ho ana obakọ ni yonko sikan not ofri mu say so wan free ma de na besi or free my BBC because o create impression outside say ba o miankro for attacking the supporters. But I want to Ghana Hana Sadi Okoso. Only power way or unity. Only power way or political party MPP. When any part or person be here, there won't be no yes again can but be an asadin and many yakon. Because election you 2020 election elusu ye no me say take it from me opera kona koya research na hwade your friend say Canada Japan contribute to be 50% of our defeat. I'm telling you because o pitch grassroots no against the party hierarchy go tell ya kwanu munsuo na menso so ma kwanu munsuo sister me na say de ba no ese Maya akwa aba sister ama ye nua ye ne de me de se me no wahia wa app yi so sister ama app yi so ha say yenum bi wo ho no ma internal election ni time no de da na ye betena app yi so first na app yi so obi enu an o defend your party it take JOD ana no obeso ana ye mu bi wo ho no ma be hwe se Ghana youth na ban omo nte se ye no ye time no ye dwene ekwa etire ansa na yare ate no omo nte sa omo di omo te wo maso because say bibia ye easy because of social media na na se phone internal election first one
Yet ya the way I now me no can no vote na di atam cause penny hu say me ye no catch me say there be first me ba up is obi di atam kra me so munyai ne because me MPP ni mapa me mani afi me nya akwala finante tu na me hu bi enti no me nim say MPP for ne sa na behave by time me ti so din am say there be nkofo NDC for na be she ken na chi ana omo ye sa de no enti ye hwe ne yie. And ye started say ye be defending Dr. Bawumia. Ye no mono ye defending Dr. Bawumia. Dr. Bawumia me ni mono. Me hu ne hu mframada. Na nso ewiase ye se woni mo bi kura na ne kasa ne ye ne bibia kire ni papa on ye hwe honorable Ken. Bien wa kan me ya me tu se boiling point empa me ho. Because of so ye MPP ni nti me osunti na me dono. Me first so kana sam kura me se de biam ka wa me kunu kura ka kire me se he mo ni pe ni kasa anye de o ye no begum mo party me ka me kunu kan ma so na no yo jai e fa ho de ben ana wo support NDC ntina sister na say e ba ye me kunu se man kan kire man kan je ye internal election me ka kire me se sa akwa we onu ani begum mo party because ne kasa anye the way o kasa inti Ghana sikafuni bi eni wonu musene no sister amahwe yen kan kire ni play man nti asese waboa party ni so aboa ne pa efise okwa abrochi okwobo ne bra ko no na no muton o se ma pe man sika sai it takes MPP ni manage na ne naso na wiase ense afidi wo no yen kasa ansa ne nkone esta ma de nti ama yen mu bi wo ho no ma ye defend party ni ne se ene Alhaji Bawumia ne se enye se na MPP tie ya ye internal election ya me hu JH Mensa de papa ko for more time ye ko sunyan anya pasase what you say ye hu ye fa ne say Alankasha sa time no the whole machinery so na se na Alankasha no de helicopter na ye campaign na akma mo nam from okumko no to ba bia omo twen akma na ni delegacy kasa ye say Alankasha bo omo de America yiri eja akma wo papa nko ye su ni nyina ye no mu bi wa yimu sister ama ye me de bia me ka wa pusi me se me hu internal election na ye rough say da de bia me ka se eye me yase time ana onobo ka ne kasa manye nko for short videos si bia me to abonten kan say na de bia me ba pusi kan say onti break na the way if it's internal election enya oni opponent na kasa na wan kasa te said the only opponent na kasa first ne de no ya wo the opponent nti ne for say fine wo de kakra ye ye but na nya de ye but sister ama so see awoti we minimo Maya you feel ho ba no be ka kire me Maya sister ama yes. Maya tie me o kai sunwan ye koyi na nado ne de yi na nado sunwan no kai ni si o Alankash ne na nado Nanado chesa amre no misika no kura misika onu aba o de ma delegate transport no ye je free ni nsam ye rekufo no mo di nani o sister so ye ko bi a wa bre wo party mu pa nanado bra wa bre hwe nye ye no ye onum wi ana o ye arrogant ana o ye senyina na ye party mu fo na ye 208 hwe se de o sabotage papa ya ma na ntimi ama hwe ewiase wo so wo de wo ya ma na tie wo nua se na nim begu ase on say na alaka on say on carry awie because onyame wo hwe akomam nipa na hwe de etue niwa what the sister ma make a che wo no ni nyina mode na mo ye na na adufiefo ya domi wo mo ya ye said me say even what back government yi mu ya me say aya nkofo blemu ofori ata na ya me ya wo mo say onipa bia wo ni sinto but nya papa ne be so ni nuam anko ntimi succeed no mo mpai bo nyina ne say na na government no won fail no komo fa nya asam nka nti wo ma nsusu say eniema papa yi achievement a wo ye wo Ghana hono ne yi no no mo njindi internal wo ho but hwe onabu kan de aburo so wiase pesemi nkuminya eni brie eni ahoja ekum nipa sister ye ko contest wo fure nipa wo tama wo to no obi ye na underground work o Alhaji Bawumia ko ana ana ni fie ana ne anum ton
was so kwane ne nwanwa you see vice president show say ah we hwe bo we say bia of friend akra opie ya of atade se no opie ya papa na te ne ho yi o say oh me pese me ye nti me ba na ma bese mu nyina se mo beta meti onya oni nyansani ya ade a hwe ansa wudwunu mi sister enye kasa bobu ho na Kennedy Japan di na tem party yi mo president Akufo Addo ko di na tem on the of sin wono no onsuro bia na go Akufo akura we obi di na tem ya we wura Akufo akura we di na tem me say so o se wono panimu empanifo we mbuo mati ni mu ache ss empanifo no kura kasa o ma ankwala no mo so sen no ma ache no hu se ya na de what I say because hwe oba app you so ne nkrofo no hwe eto da bia ye different alaji ba homia no yetimi ye din yesi because of unity yenye din ma enema yetimi frefre ye ho munyai na nye wo pete se app you so obi anya yi Omega solid de bia obaso ne platform Omega Foster ada enta an won odi agini wu e fa ne say Abriwa TV ne prekase mu nyina kan omo solid de bia hwe enema ekoso wo Ghana omo nka bi da de bia na ba wumia ti sa de agbe kwan se omo ya no mo agye ne yira ka ho alestete me se me ye wo screen recordings bebre ye screen recording one because ye mpese chen bu be ka se enya no kure ne ya bo akere wo what I say mutimi be ye ne yira ka se obeba wo ware ni kun mutimi ka se ya shawo ni an wo yise mutimi kan sem we nyina sister eno ti na ma ye ndu ya so so no ti bra ne ka se ye nyai ne ye party ye ntesa ne Kennedy Japan si kukuru ni nyaya kika alaji ba omia de yenim se o ma yane mu bi wo hwa yenim se ono won kan kire se kodi obi atam on kan kire se koye bibi de bia ono oye gentleman on kasa batie no bi na hu se eno no mu de ye adwuma efi se wa ya ma yakoye fa ne sen ye se de na vote kan ye internal election ukoye ai mo grassroots dey na ma onu ankasa won che grassroots fo a ye man contractor utimi ma mu dwetere se minya 200 billion eti wo be 50 billion kwa nafa start bra na nya asama Ghana card contract ba kwa wanya entini site ya magdan mo yi anana do se onu onye ye fa ne sen onye busuani eye busuafo na etwe manso ti wo de ma wo ye beka se ne party wa beje aba ne party ni wo si bu ementi ase na wo ye die nipa wo de wo pe bia de contract akase wenya me se MPP we ye fanya esua de se ye timi tam contractor nipa ye beti achama nipa 50 ye beti achama nipa 100 ni ye de ama nipa ba akofo owia no be kokroko no o na no ya brand champo ye se wo unity kafe hwe de attack o mo de kwa no so e de asama party ne Kennedy Japan de me say Kennedy so ye be ma o so